remedy dia ina hanya baca abi COVID-19 humor man lockdown hi March implement sakai thili April when government na PMGKAY to scheme implement sak mine so ta when as per government policy 5 kg to every individual to the hang irrespective of ration card holder, irrespective of caste, religion, whatever, every individual must get 5 kg. Naga 1 kg of dal, kajine. Ka till date, August ration da, kacang pangaw hi iramli mi pha avali kokta kathum mi kai na. Jana dal va asaklam therang kali chal le jilam them ne chuai na rai thumna na heu yang ka ram li akhon ka char khale haw chai dei thumna as hiam pham re ramai naw mara naw yu khong na naw sa ka cham naw sang jit la athmui kahang hi ki ba namang na sang ne chane thumna like minded bing na thaka hiba phashok mi se dei thumna itumui iramui leidak lei WhatsApp platform ma khale itumne query san authorities pingdi casual sala ke ne yang tharmi bair no da ta chik ka thada le awula ka thala khanghan hile zero response a khalma khlaine chana as hiba saivali funa ko khong thai hiba chana thakacho itum lagmented bin we are just signatories athum bang voice rise salaga platform ma hai milaga athum ni phakhu mi seda itum na organize ko ka semne chitran le itum mi gather sai in the first stage we gather around itum hamti da shini he gather sa jine naka itum na application trap sai remetui da ramui chakna da shuda iramui village authority and headman ni tumna application trafsal ka jehova ne itumna accusation lam lai mane itum we just ask for a clarification pok wa chi mela ka sam kiji phangali chuan kok tak thumung ta haw chena ramli our covid we protocol adhishuda crowding himaling sakmra da allocation leipam me samya fa station yang hi ram leidak lai station phanga to correction tharuk leidak lai ne ta atumna chipaji haila ga station khani nung yaw khain overcrowded sa khai ko khak chu policy lam them ne chu maram nei tum nga han babam chu chili transportation chu charge khil lo ko khil sang khan tang kai khali chu clarification ng han babam chi tharan le ramui headman ne letter header ne tumni tharkmi ne itum hamvung no bingwa samui maram hiliba masing mata mathai mana ji khain jana tang we genly han khuilo ji khain jana ai to achawi thumma ramui supreme authority tungli bambali awi naungna thada khanga kauna jina kana flat li chita decline sa kai ne itum ring pham ne khathala la phai athumna khanga juda athumi kadlan chi follow sal kata agent bingli han lui seda han khamane mainly focus ada abi AC44 we COVID-19 hiwi scheme hiwi nominee sa taklai Mr. CS Xavier lang mai da ahi tung republic organization with German na sai chana khanghan chi tharan le main ana hiwi AC44 with nominee la na sab pa me tung re German with an sab mai da ana ka tong khai yang sang chana ali application ba ye agent bing application khachang khawane aya hi ashina ishli khanghot ne ta lo de kharchan sa se thar khui se itum ko tong ka bai chi tharan le itum na itum clarification ning chang pi
li satal ka mika khain chena first topic li first agenda itum question khangan jiang chili kokta keji phangale kokta ko thum wen hok pok ni chena iram li mi hya ka laye ration card holder hya ka laye hya ka statistic ji mi pata khain chidrani itum ko pon thaga statistic ji itum pairak lag ji itum ba transparency ning chang ji la tu phol lei hai thada the da transparency ning chang hai da itum nali statistic ji mi log ji ni chena statistic ki khalei laye mo khuiram lai ji ara ta German ne secretary ne aw executive tong tong le ko samai chen jang le ko jiba document ji ba da ready ne ngalang de shem kui pa mi ne past tense da lai sa dak lai ne mo khuiram ne ji kana jena thaka sam ke ji phanga ungran hili sampangran hili kokta ka thumi khai hi maram je hanglo jena iramli ration card holder mi tiaw me ka pam dak lai exact number si ba kachung ka hawe jena equal portion to every individual jaw ka da khamyer ji thrani kokta thumang da wi ne kokta ka thumi quantity ji 2.250 kgs ne jena thaka iramui statistic wi census si ba chung me kharau da na thumna higher authority le thumna na thumna complain ma sak lai provision ni increase ma kwan thumna ma hang lai khan ne jena ai hang ai halla posang phai apong ma leim ne da hang hawe ji ne authorities ne ya 저 authority sai ka ri ba zio dc atumna thaga apong ma leim ne ba phai apong ma leim ne thaga ba ku phai re gi jila chita hai ga ba thaga ba prime minister morti na ka hang chief minister biren singh na ka hang hi ba thaga ba ka pi ka hyang ta hai ne atumu tu na chena rai tum hi apong ma le tu ji la ki pali ba hang si la je khamong shung kham sar gai la hamvung naw le nga hanai re apong ma le ni tang wi chairman matai me da arbi AC44 wi covid-19 wi agent sa dak le paile khang hanai nang la chu provision ma le me ji ne thaka ba prime minister na kahang ji ka kapik ne chief minister na kahang ji ka kapik ne chilung ta hai ne maning ka ba government will lay down procedure late le re anna chili hang laka ana hli ma ka big bam ne chita ka ba tu mi propaganda ka mili ring phak phak sa thaw chiban media le thaka ba hipa someone is lying mi aka ba ka bikari tu mi marakili itu mu voice yara ba itu ni raisa ka mali tu da jan itu media le hada saklai na itu mu voice issue hi ta hang mi lo ta ka pok sa na wa chana ra chu lung chili tum da clarification ning jang point mati phanga yang chok town side le itum na dal wi maram le la question raisa ya thaga dal ba ka daula he na ana hanga baba dal gong ji quality tak xiao wi mina sha ba mong sa thu wi ana sa kwan abi instruction cs severe ahi AC44 nominee pa me ana pura AC44 wi tong sing tul PMGKAY hi ana mo no entire AC44 wi acha nga and moreover he is a TPO tung public organization wi president sa pun ana ga hang nei tal hi quality section ai da mina sha ba meaning to the aru lo storom li hide leg chine after this many months hi ga hang ne thakabat itumna ga hang baba thakabat dal ji jakshi hago wa itumna ki question raisar malai pa mane everything has been gone verbally atumna ga hang da yang SDO level duin ba hang mongen ba hang haw disil le duin ba application itumna question sai thakaba organization na kan nei application tumne misang lai re application jile ana ki professional dem remark la mit lai re chim lai glaj ne itum chi ga akhal masam nei kan chili aka
mission sang hangai magba je share sau go aya DPO Dung Republic Organization na hot la ka clarification committee le ithum na demand ka sa je athang la mention sai ra ka sa ba arui beneficiaries will list statistics che produce masa thu paper aina kala lang me da ithum na UC utilization certificate which ila nothing chila present masa thu ka ashina kahangje bags aina hangye tungreali 260 bags se a lot sai da ka ithunna UC li khangi ho jithran UC with total he 273.1 bags ko shog nahi chidhai ka atna present paper na present masa sal 260 bags khuyung da ka hang brabalena kai thumna UC when compare ka sa chithran 273.1 ka shog chili thaka every month he 13 bags he muthai daleng mutishi yaw ghai ji total lap sai ka samasai ka 52 bags siva thada mangsa dakle sana chila ichum hi chila compare sala ka yarina ba chiwana maring pha ra thiawa paper la present masa thu la ka clarify sak mi jili la discrepancy se khale haw chiwana mukup sang ba itum na hili concern le dak leba itum li samilo da itum na wak bo bom ning ne ka government na kichi phanga hi kacham na lockdown odam or ringshi transit hili khuram ung laga pan laga khale bing hili kichi phanga yaumi lo standard mi bing hili kichi hi le he da government authority na issue ka sa atishu da itum hi samphang ye samphang rane kichi hi kadam naw bing thei thang me bing na lui khawa naw mara naw ramai naw bing wang itum na ninga khami ka sa ne kada agle jilaga STO TC hi ukhrumang li ma le mane kala administration hi ukhrumang ni ukhru esimang maning ne phungyer esi le le ukhru wi itum tanghul naw rejum naw hi chingai le le kala constituency ka tong hi li khangdeli wa kokta phanga or kichi phanga hi yaumi sir dakle ne chansam sa da itum wi information the theory yang se ka tu sharle wa kokta shini le yawi jidle thaka ka tha haw ne jang da ina ngahan jena even STO nan la ai NFSA wi issue jena sami da hange thaka phungyer wa wi STO ai na ukhur district headquarter wi STO hi wa protocol ngde da sing jiga or athum na Indian hi issue supply hi athum na decide sa jiga itum hi phamdara to khiwangle laga governor wi notification issue da Indian hi TC STO bing hina leida kali population hi yang laga ngraksa kai na pe miru no ka ji hi governor la kahang ba hang hai ne ka Indian hi TC STO na survey ma zat lu la population hi count ma sa lu la tada ai chot vai NFSA wi jen tada miao se ji ka ta decision ko hi ka ta klam them ne kala decision ji wi resolution or office memorandum hi itum yar wi lam ji the thoe jen itum hi tada khamang naw tada kazat ne jen itum personally individually mang rer bai to da matala kaina media li as sijang hi wa itum liwa mang han ka ngai thore kan thum liwa government wi record hi wa some thumai na some phang bai re kalan thum na pau hi hang mi ga minister lila MLA bing lila or chief minister lila basung mere jiwang thumni chahan da khara ne kala samhi khanghan thran phungyer SC wi lila aish NFSA hi wa khangchaina leblunge chena chili lang me da ajiwe covid hi wa ka tonga public standard bing la chang sar hai da head count khuilaga issue hi NFSA liwa chungmi da khue mi ge ji le jiwang na ram ga deli ka tong ga pe dak le ne khon mazala le dak le ne kha matai la kaina ram a kharip salala lower humpung li
ram akharip salala tang ngaida kokta phanga pai mi shablaga tungreili ka hada kokta phanga ma pai mi tu okhur wino bazar violent phungre dang hili mi khumi tra ka bam dele standard mi tra ka bam dele kala quarantine center pam dak le tra ka le dele athumli provision hi pai mi shablaga ka hada tungrei mangli hamle khong mangli ka hada kokta ka thum hi mi haw kle ji hi itum nala documents tong ma thei wal sal as a reasonable person prudent person na ka sa dam chuk laga hiwa ma pai mai de thaka tungreli government na malaysia ki thu jiga or tada yang khe khe ga ka da gle jan itum public na wa ais mla na phanga yawgi gi jine phanga peigi gi jine jada hangmi sa ga daga ana otsin hi ana yangsang mi la khuiga mi no gi wang media li jithe ngai ne jiga kali ga da mla na mamim ne jiga mla na la khiwang mamim mulkla gi ji ana la clarify sa mi no kala mla na mi jiga khiwai na yarbi praja bing ma pai mi thukla gi ji awi ajingli otsin gi sing bing ji na clarify sa mi no gi wang itum na media li kang hot ne ningsila ga ni iwa ming no mi hoye I tungrei we na ne achu iram humbum le shock ta kle covid 19 wi relief kasha kaza yaw da kle wi matang hili khu alung ning kai ngak ta mi da kle shock ta le haw ga da ngarai ja da government na milo gji mi mau gzat adam hili kyang mo shock pa adam ni milo gji shak sa hi ngarai ja da ma mi pai thu da hiwa ka tha khai kle hiwa ngarai ja da mi phung jot ni government na la wa shock khai ni jaw ga da itum voluntarily iramni le dakhle tang mata ing te wena itum hi voluntarily rang rok laga itum signatory salaga iram awngoli approach salaga kazat ne ka khu village authority na ba PMGKAY wi sami khuna masing ne mathaim ne jawgda daga tangdang agent bing kala chairman bining han sedang han nagla athum wena answer ma mirror to the athum wa NFSA card wen ng yer laga itumni member ka dong ling yer khmine jawgda card wi machine ji te hogda jena sami kokta share ka thum ung da ne da ka hang ne ka itumna larikli pa khui newspaper li pa khui ka kala Prime Minister of India na wow shock even district supply officer when ala ka shaba ba COVID-19 wi relief wi samhi shimagli le dakle member ka chibule shimbhara ka bamru no lari ka damnauru no langa phairu no khuju miru no matai la ka tongle keji phanga mi phungra ka ji taw da chada khu ka chungli ji mi la ka ra da khleni hiwalung ni tal zang da hange tal mi del hange obviously wa khang thing than tal rakhulo da hange kha athumna rakhura sare da hang laga athumna deu athumna shat maman kho rakhui maman ka leidle tar hi jang mti phangai re kha inaba rakhuyo lo no thumui esili yaw ba yaw lo hi bing yaw ki jine da athumni ina hangki ji hang sare the office shoin le da thermi itum arui radakle itum iram naw bing hi tang dai de we nan ne mtai la kaina iram humbum tungle public organization wa lung le dakle tang thada kha hiwena kujunga itum na khila sala ka washim dang la jang aung dang la jang hamle khong mi la jang la ka kokta share ka thum mang sam mang au da ta la ma mi thu da hiwa ka tha khai klyang da hiwa media le sang na ka media ling han la ka itum khila sa ka itumui ma ka thu khi shawa da concern authority bing na yangsang miran bing na yangsang mil ga cham tham mai na yaru tong li sam bang re ka ju ka jana na aje itum ya da na thumning ka kaw ga na thumui mangali itum na itumui grievances hi phong shok thane itum na hiwalung ne singdak le iramui singdak le agent bing ni kala mtai la ga na MLA wi nominee sadak le wi palila masobam na ka khang thing tharan athum na ba NFSA wi sam hena ngier ka shok ne PMGKAY wi sam ngate dam lim ne jawda chada athum na thark mi wang itum aje sa chadak le ne itum na ka thaili ba sam hi ayur ku thumai na thai
NFSA na akha PMGKAY we sam na akha OMSS open market sale kachi akha da samhi chada ayur ku thum le da shai kala OMSS we samhi ukhur esili uno bazal yakha ina ka shali violent yak shida da apamakli ukhur esi MLN ne york mi ji the ji uthili wa ma thailu thue ka officially khang ting ting tharan ka chang ji da OMSS we kota hi le esi ji da le mi da hange ka hi la ka da shi ji ni ka da yor mi li la yaw mi li la ka ji la ma them ne OMSS we sambai wa itum na payment sa la ga logic ji ne PMGKAY we sambai wa free na ke ji phanga 심파라 그 범루노 랑가페라 그 범루노 크주미르노 레이더클레 땅질리 크질리 레이더클레 미빙질리 government report खुल के जाचुडे मिदलेनी ख NFSA National Food Security Act पाहेबा कार्ड होल्डर बिंगनी केजी फांगा अथुम बिंगमांगना एन्जॉय साने द हिदा इथुमना समंगे ख हिवालुंगनी साम आयु ग थुमु लेये ग हिवालुंगनी इथुमना अरु एक्सपीरियंस समंग दखले बाबा NFSA वी साम हिमांग हि आइना इथुमनी asak sada hena mida khlaine da hangaw da yaru hi masam ga phangi hiwen ne jaw da pung ba la ga chot le haw da masam ga phang ne jaw da hi bai ba mam sung thure itum ni ba he da mahang ne itum mai da ma sham ne kala khu khang de li ba aru sam ayu thum ji thei de le ga ba atum ni ba ke ji phanga mi de le ga ba atum ni ba tal mi de le ga ba daga thum ba ka thaw even media li le ji hod le ga ba ajon nang cham na uino bazar dang ni journalist ping na khayawji namkhui laga athumna Facebook li jod khle ithumna khangna la sambangai se da hangla ai jiba athumna tang china kli ba khul ga saglam them ne kha keji ga thum langda kokta thum langda malai mne mi phai malai mne diog da ithum hi aje da da ithum ma li khan iwa ming na soming amne I katam laune mumbai li pom la ka chonang jang kong ne na sang da mung bom ila quarantine chen jawan shong la yang chaina I ram li ung jang thran yui khong nai now oi tang now sam hi mapai thuwe ina sambang ran jim masam phang thungwe ki hing zek robai na pam sai jili ila kharjan jung sa man la ka yui iram now bing da khna bing yui amai nga sare athum na la ya da question raise ka sa kharjan ka sa ji ila ung cha la ung sam phang ai yana ji da da ithum kharjan sa la ga astha ga chuwai na masam phang thu ki hi thum hi movement a great sa la ga clarification wi wang poka se da ithum hi movement hi hog phog ne the jili itumna mutala ina question kutum raise sai chuwa ina government na prime minister la baw shogai re chief minister la baw shogai re kilo phanga mi re la chuwa ina kokta kutum yaw aka ka khneli iram mo seng sala la gzi phunglia kokta phanga mi dungre bashim tang aung tang hamle khongli kokta kutum khami ne hi chuwang difference ji chuwang leaw okthumli dal la le je dal la mong lak thore chuwang ji hi thum question raise sala ka movement ni hog bog ne jithran itum na ari iramui vi elia porsai wa saw ga da yangsong mira ne ji atang issue beneficiary ya khanala itum speaker ya khanala mention sai re ka approach ka sa jithran atum ba matheim ne itum ba sang itum sami itum sing ne ji itum atum thalai na hangam ni jani itum hi samwe jen bingla tangwi ari authorities pingli itum approach ka sa ne jili atang mention sa ga da issue ikruwi 44 issue nominee la gazang ne ji ala dbo wi chairman gsane jili khuwang na hita da leauk lagi ji to mi clarification po gana jili anam chala na clarification hi selective sala ne miawa na ramwi jili beneficiaries kraji vishim tang wile jang e aung tang wile jang e dungre wi mila jang kha jili ana clarification khami dungre wi mang khami ne vishim tang wi khuwang na kokta quintals 14.5 sambang khangi jili khuwang 8 mang samang au ji hi athumna khangha ne jili oi iwa anang han ga ko iwa bishim tang ai na aung tang iwa matheim ni da na jiwa na thum ai jen li thau ki lo dang han mewe ta khu wi authority lawai re athum na la matheim ni jare agent being tang authorities being la ngahan la thum la matheim ni da han ka mewe ta itum wa helpless ungda